Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jane. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagpaikallaysak iti nobyok. Kunak no agnanayon ti ragsak ko. Ngem dakkel gayam abiddot tinaaramid ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jane. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ato iti regalo iti dahi ti akalay samare. Uy, nagdakkel a karton. Anya ti linaon day ta karton. Lukatam to tapno maamuam. Agyaman ak ata di maray ka iti kalaysa. Agayam kan agkumarita. Isoarong bang lang ang dumarayag. Day talaan, taada na patig a seminar a dinatayan ti asawa. Saan kumatan nga isuro ti showman ko? Inaywanan laktan ni katugangan, Ay na, ad-adda apimintas ka. Uwan ngamin, nasingpet, kan mananging patig ni Oscar. Saan ang nagbidot ang nakikalay sa kinkwana? Kablaawan ka. Kablawan ka mo't iti panagkalay sam. Kablawan kayo adwa, Jane, Arnel. Saragsak a panagkalay sayo. Agyaman kami, Greg. Agyaman na ka, Greg. No di ka po ka, saan ko kumaanam amo ni Jane? Talaga kit di, ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Nalabit akas ta. Pare Arnel, saan mo abaybayan ni Jane, Ipatag mo kuma. Wen, di ka danag. Sinapataan mi dayta iti altar. Nasayaat nga rog. Gayam ko ni Jane. Isung amok ka na singpat. Dayta tiga po na nga inyam amok kan ka. Uray siya, asing petak met Wen, amok mat dayta, tagka opisinaan ta. Isung nga rog nga inyam amok kayo iti tunggal maysa. Katsikan, kaano ka mat nga agkalaysa, Greg? Intun umay atawan. Mabayag pay. Ala, awisan na kaming to, Natural, Kat ulit at timang kablao kada kayo itinaragsak akalay sayo. Kasano itan, abalayan, nalpasan ti kalay sa Arnel kan Jane. Jane ako man balay nga agnaad. Ngam, saan da nga isurot ti anak ni Jane? Ha? Saanen? Dito'y dalatan balay nga agnaad. Ken saan ang mabalain ang mayadayon ni Jane iti anak na. Ta sigurado asa pulen ti anak na. Wala nang milyang. Dito'y kami latan balay nga agnaad. Ay, sana na iruam ti anak ko nga agnaad iti kastoy abalay. Tayo balay may, adaw ti electric fan. Ay uray dito'y balay. Adamat electric fan may. Nanang, saan yun asumbatan? Napimpintas di balay may, apag naitanda. Sana, kas dito daanan abalay. Nagalas kat gaya man ti unggalim nga abalayan. Tanauyaw kapay. Uray, tapod nula ang ti imbagak. Saan adata ti mga dang? No di kat da Jane kat Arnel. Kasarita ka talaga dyan ako. Ha! Agyan kit din diti balayo adaan. Ay, saan ang mabalay? Nanang, bayanda kami pailaan nga agnaad dito'y balay da Jane. Sumarungkar kaming tumatlaang iji balayo, nanang. Ha! Anya ti pangayatam dito'y kat nagdaan abalay. Ay, kasladyak makaangas iti na ito abalay. Sumarteng kayo, nanang. Nala, agawid ako. Agururay kami kanita atang mo iti balay. Namdyak kaya, nga isurot mo, ti syuman mo. O nanang, Hoy, Jane, saan mo abaybayan ni Arnel, Ilutuam iti kanan na. Pagserbyam iti husto. Rabiin, maturog ta ko man. Impaid da akon ni Boy ija idana. Nakaturog iti inubak. Agyaman hag, Arnel. Apay akas lang naliday ka. Ada ka di parikot. Pampanunutak namin ni nanang mo. Saan na kaya ti anak ko? Saan mo panunutin day ta? Baybayam lang ni nanang. Agyaman hag, Arnel. Gapot ay naklon mo ti anak ko.
Kaspod nung nga anak mo. Wen napatag ka kanya. Iso ang napatag kanya, dagiti napatagkan ka. Agyaman ako, nay. Umaykan, namaturog tan. Naimbag man, kasi marungkar kayo dito ibalay, Arnel. Wen nanang. Umayda kayo kumustaan kini tatang, nanang. Ay, nasaya at kami lagta. Adayo amay mayatibiyag mi dito, ngumda kayo. Nanang. Nanang, mabisin kami. Ada ka din luto yung asidain. Ay, adda apag iso, nagluto ak iti adobo a karnit baboy. Uy, tay paborito ka. Umaykan, Jane. Damangan, mabisinak matan. Ay, saan mo apilitan ni Jane ang mga no di na pa'y kayat? Tanalabet, saan pa'y amabisin? Ha? Oo, Arnel. Ing kalatamanganan. Sa anak pa'y amabisin. Saan Duata amangan. Iso nga umaykan. Sige, magao ka pa iti kanam, Arnel. Oh, Jane. Mangala ka pa iti ka naman. Ay, saan mo apilitan ni Jane? Amok ang nabsugan. Oo, nanang. Nabsog ako. Nabsog ka ayamat. Kat duwala ako tsaratin na po iting kabil mo iti plato. Ay, nabsug daytan. Husto na jakinan na. Naalakit din, mangan kan anak ko. Ado ti si daan kan inna po. Ala, agawid kayo nga rudan. Tamok asaan ang makapagbayag ni Jane dito ibalay, Arnel. Ala, agawitan, Arnel. Sige nanang Umay kamin tumanan sumarongkar. Enton maminsan nga umay ka, gumatang ka mo ta, iti pasarabo mi kan di tatang mo. Adi kakat umay nga ima-ima. Day takit din a babae ti kanayon a mairanod iti swildom. Ay, uwan nanang. Bayan nyo. Igatangan kayo to iti pasarabo yun. Ay, wala. Nadikat na ito asawam laang ti mairanod iti pagbambanugam. Laglagi pa, ada kami tinang paadalkan ka. Saan aday ta asawam? Uwanan. Nagatulakit din ngayong bagayo aya. Ala, agpakada kami. Agpakada kami, nanang. Arnel, talagang sa adina kayat ni nanang mo. Nakadkadlaw launay. Imutan nakpay iti makan. Masairak iti pa nagsasauna. Rumbang lang nga irwan mo ti bagim kan guana. Iti kasta. Awan ti agbali na parikot. Salaam latan. Sige, kasta ti aramidak. Ti panunutan. Awan makalapad iti pamatagta iti tungkal na isa. Agyamanak iti daytaan na sa Arnel. Naimbag man, tas si marungkar ka dito balay, Maritel man. Wan, ta sinarungkarak dananang. Iso ana lagip ka mat asarungkaran. Agyamanak. Mano abulan day tatyan mo. Madlawon Wen, masigog akon. Siguro 5 abulan day tanya. Wen, katsi ka, kumusta ka matan? Naragsak ka di iti asawam? Wan, mare. Manangipatig ni Oscar. Kanairwamon kanyak di anak na. Kasla talaga asya kunti inana. Kat, saan ka kadipe amasikong? Saan pa'y? Ngam dumtang tulat taday ta mare. Katsika, kumusta kayo iti asawam? Naragsak kami, Mare. Nasaya at nung kasta. Mala, umay ka. Mapantay di kusina. Taintag merienda. Ta ituloy ta tag-istorya. Sige, mare. Tado matistoryakan ka. Nagbiit ti panaglabas ti Aldaw. Kabulana mo, Jane. Una nang, awan matkit iti parikot na nakasagana amin ang akasapulan iti ospital. Awan matkit di ti makunak ni Arnel. Taay aywanan na kaanaimbag. Una nang, ay ayatan nak ti asawa. Iso asa anak ang nagbidot anak ikalay sa kenkwana. Wen, makitak mo't ta. Iso nga uray siya kat awan makunak kwa na. Agraman ti anak ko, napatag kenkwana. Akas na iso ti pudno nga amana. Wen nga rod anak. Iso asaludo akmet ken ni Arnel. Arnel, agrain ka. Aganak ako na. Nagsakitan ti tiyan ko. Arnel. Agano ka. Aganak ako. Anay ko. No kasta.
Mabit lang. Isaganak tilugan. Arnel, lalaki ti anak na. Wen, bakit? Kat nakaragrag sa kakunay. Adda na anak na. Wen, bakit? Ala, iturog mo kit di. Tapno makainanakan. Apay adito ipay balay da Jane tinagdiretswan niyo. Manipod ospital. Di pay la ije balay. Dito'y tikayat ni Jane apag naidan, nanang. Di kayag danag nanang. Inton makatanggadag. Ipasyar minto ni baby ije balayo. Ijay kayon nga agnaad. Napintas ijay apagay ayaman to ti apo. Nalawa ken nadalos. Sana kas dito'y adongret abalay. Ay nangag ko ti imbagam abalayan. Awan latta ka dit panagbaliw mo. Kasta ka dilatan ti panagsasaom. Timang lais di ti balay may. Pudno adaan ti balay may. Ngam nadalos. Saan adong rit akas iti kunam. Dongret mo talaga. Nagsilang tupay ti datar may. Takanayon ko alam paswag. Aglamlampaso ka. Napigsa akpay laeng. Sa anak akasken ka aday talangiwat mo tinapigsa. Alawas to nanang. Di kay agrikyaro. Ay daytoy man katugangam. Kunamlan asino abak nang launay. Ay, nalawlawat ti dagame ngabda kayaw. Sumartan kayon. Agkapya kayo kit din, taddan apuyo. Iti panaglabas ti tawad. Makitak ti panagbaliw ti asawam, Jane. Nanang. Kanayon na nga ungtan ni Jinke nga anak mo. Igatangan na iti pasarabon ni Boy. Ang di na igatangan ni Jinke. Kaasibot nga umapapal ni Jinke. Uray laag sangit ngam ungtan latta ti asawam. Kan kanayon nga ibaga ni Arnel. Apumanaw kamin atanlo dito balay. Kat saan mi nga isurot ni Jinky. Agnaid kami kanon ije balay na. Anya? Ay, wingayam. Nakitak arimwar ni Arnel kat ubana ti anak yo. Papananda, Ipasyan na ti ubing ije balay na, nanang. apay adi nakainsuro. Saanan, nanang. Ay, nagbalbaliwan ti asawam. Nagbalinan nga imot kan managungungad kan dinan pagan ano ti inauna nga anak mo. Nanang. Kas idikalman. Simbang pet ti asawam manipod trabaho na. Sinabat ti anak mo takayat na nga arakupan. Ang linisyan na. Nakitak matdayta, nanang. Siya tinasair iti kasjay ngay naramid na. Wan, nanang. Nasa irakman. Igatangam ti anak ta iti baro akawas na. At damot inted ko ken ka akwarta. Sige. Igatangak idaki ni Jinky. Saan ko nga anak ni Jinky? Ni Boy laang ti anak ko. Kat isulaang ti igatangam. Arnel. Nagbalbaliw ka. Awanin pa nang ipatag mo kini Jinky. At damot ang anak ta. Di ison ti ipatag ko. Arnel. Awan gayam. Agkasangay ni nanang inton Sabado. At damaangay aparte ije balay. Masapol ang mapanta. Ngam saan mo nga isurot ni Jinky? Anya. Kanwan gayam. Makaamukan iti masapol ni Jinky. Saan ko a responsibilidad day nga ubing. Kaputatan anak ta. Kat isulaang ti responsibilidad ko. Anya. Kanwan gayam. Isaganam tumeten dagiti kawasyo kini Boy. Tayjay tayo unton balay nga agnaed. Panawak ti inauna nga anak ko. Adamat ti inam akadwana. Saan? Jack umanukot. Noon napatag kami nga agamakan ka, sumurot ka na iti balay. Kat ijay tayo nga agnaed. Saan, Arnel? Dito'y tayo balay nga agnaan. Jack kayat amasina-sina tayo. Manumatan atawan anag na idta dito'y balayyo. Iso nga ita,
umakar tamatan ijay balay mi. Apag iso, inton Sabado, kasangay ni Nanang. Saan ang mabalin? Nung napatagkan ka ni Boy nga anak ta, nasken na sumurot ka. Kasanon ni Jinky, Awanan bibiyang ko kankwana. si kalaang ti pumanaw. Saan mo nga isurot ni Boy? Siyak ti nana, kat siyak ti rumbang ang mga iwan kankwana. Kaya't mo asawan, saan ka sumurot? Saan? Si kalaang ti pumanaw, kat di mo isurot ni Boy. No agpilit ka, ikamang ko daytoy ijay barangay, tagsasarita tayo. Adto'y tibag ang naglaon iti kawas mo, Arnel. Mabalin mo ti agawid ijay lugar yun. Nakaharit ka, makisina kanya. Gaputa nagbalbalyo kan. No saan mon ang maipatag ni Jinky. Nasaysayang at laangan nga agawid kan ijay balayo. Kat saan ang mabalin nga isurot mo ni Boy. Anak ko ni Boy. Siyak tirumbang ang mga iwan kini Boy. Saan kat ada kayo? Ngamin, ang mga numaakaran iti dakes nga ugali yo. Aniya. Nagsaya at kaididang. Ngam ita, rimwaran ti pudno a kinagtaon. Taing malakamat gayam iti manangumsing nga ina. Itamat laeng, agawit tayon kadaboy ije balay. Ket jak kayat nga isurot mo ni Jinky. Tadyak kayat nga adda kaagaw ni Boy iti imatang mo nga inana. Ngem no di mo kayat ti sumurot, da kamilangan kini Boy ti agawid ket agsinatan. Nagpilit ka, kas itinakon-akon. Ikamang ko daytoy iti barangay. Gaputa saan ko akayat ang panawan ni Jinky anak ko. Nasaysayang atan nga agsinatan. Ngam saan ang mabalin nga isurot mo ni Boy. Agnaid kanyak ti anak ta. Kat dayto ti maiparpag. Agnanaeden ni Arnel ijay balayda. Ket ururayan na kano ti isusurot mi kini Boy. Ngem nakaikideng akon asaan kamin asumurot ken kuana. Saanen anapatag ken kuana ni Jinky nga anak ko. Isu ajak meten kayat nga agsinubyan kami. Tuy pagayam mo, Jane. Agyaman pagayam Jane iti daytoy apakasaritaam. Saan na naragsak ti pamilya, no saan apatas ti pamateg tinaganak kadagiti anak. Ala, idawdawat tayo asapay lakuma, tagsubli ti sigod a nasayaat nga ugali ni Arnel, tapno agsubli matiragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Jane, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Ken sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag itagat impatulod. Ti pagama nagpailingan itinagan na Eloisa, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaapak ti kaarubak amismo, aging gaadimteng ti pasamak adyak ninamnama. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Eloisa, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Intun maminsan, saan kan alumablabas dito'y paraangan mi Nagalas ti ugalim. Sa dinarod ti pagnaakngay, no iparit mo alumabasak iti paraangan nyo. Kasano, kat dadaalang matdagiti masetas ko. Saan ko nga inggagara a dinadail dagita? Impagnak tinuang ko, katjak nakita na baddakan na dagiti masetas mo. Isungarod, asaan kan alumablabas dito, ita makaperhuisyo ka maut.
Mano aya ti bayad dagiti masetas mo na dadaal. Tabayadak laangan. Iti kasta sumardeng kan asao-asao. Uray pa'y agbayad ka. Saanan ang maisubli ti mayat abuya dagiti agsabsabong amasetas ko. Kat iba kam ano anya nga ron ti aramidak tapno sumardeng kan angiwat. Di kayak ko, saan kan alumablabas dito'y paraangan me. Period! Ay na Eloisa, saan mo kumamot nga ipaidam da ito'y dalan Awan mo't sa bali apag naak, no saan nga iti arubayan nyo. Diyak mo't mabalin ti dumalan di tabakras. Naa, tunggal lakit din umayak aglaba dito'y waig. Adda kamot akanayon dito'y ngaglablaba. Awan bibiyang mo, uray pa'y binigat nga daak ditoy. Tamasakupan ti dagami da ito'y awaig. Kat, iyimot mo ti danom, kasta? Adaya imbagak nga yimot ko. Ginunak, awan bibiyang mo, uray binigatak nga adda ditoy. Tamasakupan mi da ito'y awaig. Kat, gaputa masakupan nyo, awanan karbangak nga umay dito'y, Saan nakakaskan ka nga ipaidam mo amag naak iti arubayan nyo. Mabalin mo ti umay aglaba ditoy. Ngam, iti may sa akondisyon. Anya day ta ang kondisyon. No addaak ditoy, aglaba kalaktan asaan amasapol as sumanao ka. Di nakasasao. Day talaga yan. Asino ka kumamot apag tatakkunak akasaungay? Ala, agtal na ka nga ruden. Aglaba kalaktan dita. Saan kan asao-asao tamakao maday tangiwat mo? Apay man na nakamisut ka naggapoy jewaig, bakit? Napanog ka diyan naglabak? Iba atim latan dagitali na ba? Tasya akong timang isal lapay. Masursurunak laang. Tatunggal mapanak aglaba ijay waig. At damot ijay ni Sonya. Kat, anya ko manood da ijay? Kasla pagtatakkunak mo't akasao. Mabalin ko kano ti aglaba ijay waig ang masakupan na. Basta jak kasasao. Yung baglaan yan Tamabalin mo latati aglaba ijay waig ang masakupan ti dagada. Chikangay, paritam ida lumabas iti arubayan tayo. Kasano kat agdadaal mo ngamin? Idin to tanumapanak mat iti masakupan na awaig kat sa anak mat nga agdadaal. Saan na nga rod mat ngayong gagara? Na, apay aya nga isakit mo day jason niya. Saan ko nga isaksakit? Bakit? Jakla kayat nga aga-apa tayo nga kakaaruba? Oh, apay naggapu ka dita balay. Anya ti inaramid mo dita, At daintid ko pa na Angel, nana. Anya ti inted mo, ha? Inikak iti linutok a ginatan alangka. Kuna na nga paborito na ti ginatan alangka. Ammo ka din ni Sonya a pinadigwam ti anak ko. Ay, saan nana? Awan pa'y mo't ngamin ni nanang. Di pa'y simang pat. Inton maminsan, saan kan nga agpadpadigo, ha? Apay mo't nana. Ang mga no agungot pa'y ninanang mo. Saan nga bungat day jay? Amom aya, saan nga agungat? Basta, saan kanton nga umay agpadpadigo? Mawata. Nanang, no kagura yun ni Nana Sonya, saan nyo kumamot nga iramraman ti anak na? Nakasingsingpot ni Dexter. Uray pa'y, anak ti kagurgurak akaaruba ni Dexter. Husto kumanday ta apa nagginginurayo kan ni Nana Sonya. Jak to agpakumbabakan kwa na. Ha? Kunamlano asino? Ay nananang, awan maganap yu iti day tangar aramiden nyo. Dumagsan laang ti barukong yun, no adda kagura yu a tao. Nasakit tinakam ko. Takas la igaggagara na ti agdadaal no lumabas dito'y balay. Saan namot siguro nga igaggagara, nanay? Ay basta! Saan mo nga ikalintagan ni Sonya? Siyak nga inam, ti kanunungan! Oh, anya mananday tawit yun, nanang. Naloom sa ba, anak ko? Ado tinaloom sa bame So nga inyag ko dito'y ati na duma. Nagadumot tanday ta, nanang. Ay talaga nga inadok tinalak. Taikamutan ti karubam. Ay, saan na, nanang? Kay Kayat ko pa'y amalungtot dagita asaba ngam ti ipadawat ko kinison niya. ay, maditikas ta nga ramid mo anak kaw.
Nakarumot at kinaimot dahitan. Ay nananang saan akinaimot. No nasingpet ko makanyak ni Sonya, nasingpet akmat kan kwa na. Ngam saan mat ngarod nanang. Tapno agkapya kayaw, ay mapan mo ikan itinaloom masaba. Si kanti o mo na ang makikapya. May mayat matlaang ti awan kaapa na. Ay, uray awan nanang. Jak to makikapya iti day tason niya. Kawalwalis ko lang ang dito'y paraangan. Yung nagadumanin anaragrag anagang mabulpulong. Makapasurumot dagita ang kayo itaglawlaw ti balay tason niya. No agangin, umaymit dito'y dagiti agragrag abulong. Ay aguray ka man. Sonya! Rumor ka man dita balayaw! Sonya! Apan nga nun, aya, akas na kayat mo man ang timakiapa. Anya man ang tinarami ko abason. Umasidag ka dito'y! Tapno maawatam ti bagakan ka! Apay, aya. Makitam dagiti nagango a bulong dito'y paraangak, ha? Makitak ata sa anak mo't abulag. Bulong dagiti kayo iti aglawlaw ti balay mo dagitoy. No agangin, umayda dito'y paraangak. Makaperhuwisyo da. Kat, anya nga iti kayat mo aramidag ita. Pukanam dagiti kayo iti aglawlaw ti balay mo. Anya? Ay, diyak kayat napariir ti aglawlaw no ado ti kayo, Eloisa. Saan anapudot? Ngam siyak mat ti maperhuwisyo. Bayam, tasya kung ti mangwalis iti paraangan nyo. Tapno saan mo laang nga ipapukan dagiti kayo iti aglawlaw ti balay ko. Nasayat mat no agkin naawatan tason niya. Ala, rogyam nga rod awalisan ti paraangan mi. Tunggal adda maregreg abulong, walisam, ha? Wanan, Madam Eloisa. Apay mat ani Nana Sonya ti agwalwalis iti paraangan tayo, nanang. Wen tabulong mat dagiti kayo iti aglawlaw ti balay na ti walwalisan na. Mairanrano tayo mat kadagiti kayo iti aglawlaw ti balay na. Mabalin tayo a paglinungan no adda tayo iti arubayan tayo, nanang. Kan naparpariir no ado ti kayo. Ay, agtal na ka man si Ka Angel. Saan mo nga ikalintagan dagita akaaruba? Apay ngamin aya akagurgura yun ni Nana Sonya. Gaputa nagalas ti ugali na. Umayak man, nana. Anya ti umayam dito'y balay mi. Nagtulak kami ngamin kan na Angel, nana. Ag-review kami. Ha? Ay sana mabalik. Ang mga numadisturbo jay anak ko iti panag-review na. Saan ko adisturbo, nana? May mayat ngamin ti ag-review. No adda kadwang ag-review. Ay di ka nagrason. Pumanaw ka kit din. Di ka umay dito'y balay mi. Sige nga rod, nana. Pumanaw akon. Pakibagalangan kan na Angel ngay mayak. Apay nga tangawan matan ni Dexter. Kinuna na nga umay tatulungan na nga ag-review. Apay kasapulan pa yung adda ni Dexter. Ag-review kalatan asiksika. Marigata nak nga rod, nanang. May mayat no adda kadwak nga ag-review. Nagaduka nga amumon. Siyak man langan ti mapanidya balayda. Anya, ay sos, di ka man nag-aramid. Di ka mapandita balay ti kalaban ko. Kalaban nyo lang, nanang. Saan kumat akalaban ida? Saan ka mapan kunakmat? Ang mga numakangag kapay kiniso niya. Nasingpot kanyak ni Nana Sonya. Pag kunaamot anasingpot. Isaganaan naktupay iti merienda. No mapanak di tabalayda. Kaya't mo asawan. Mapmapan ka, di tabalay ta. Katwan mat, nanang. Kanayo nakamapan di tabalayda. Kat, saan nakangungungtan ni Sonya? Pastra ka nakakade, di tabalay ta. Katwan mat, nanang. Ay, masursurunak ka talaga. Oh, apay manen. Impilit nga rod ni Angel ti mapandita balay ti kalaban ko. Apay ngamin nga ibilbilang mo akalaban ni Sonya aya. Gapo ta kalaban mo ti pangibilbilangan na kanya. Ay na, panunot mo laang dayta. Kita man kat nasingpat kini Angel nga anak ta.
Nangarod ti pakas daawa. Taapay anaasidag kini Dexter nga anak ti kalaban ko. Imbagda pa'y tagkatunusan da. Ngamda kayo anaganak da kat saan. Nanang, adda kayat ko nga ipudno kada kayo. Anya daytang. Masikuga. Anya ti ko nang. Asino tinakasikugkan ka? Ni Dexter, nanang. Yawanan bain. Apay ani Dexter pay laang. Nagado di ta alalaki. Ni Dexter pay laang. Nasingpat mo't ni Dexter, nanang. Kuna ni Nana Sonia, nga uray masikuga kun. Ituloy ko lata ti panagadal ko. No kasta. Amumatan ni Sonia ama si Kuka. Wen nanang, kaya't naktupay nga agbalin a manugang. Aguray ka man takasaok day ta Sonia. Konsintidor day ta bakbakatan. Apay abinaybay am dagiti anak ta. Saan da pay laan nakaturpos nga masikugan ni Angel? Sa anak apabasulan, Eloisa. Jay anak mo ti umay dito'y balay. Kunada nga agreview da. Amok nga ron, asa baligayam ter aramidan da. Apay nga min asaan mo apalubusan ti anak ko amapan ije balayo, tapno siga kumati nagbantay. No saan mo kumaapinastrak ti anak ko di tabalayo? Saan kumaanagsikog? Sa anak mo't akaskan ka, Eloisa. Awan mo't basol kanyak ti anak mo. Apay kit din ngay, ajak pastra ka ni balay ko. Di ko namkit day. Awan bibiyang mo iti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Kasano itandag iti ubeng? Ay kat pagkasaranta idan ah. Ay saan? Saan ka akayat ngagbalin nga abalayan? Kat kayat mo nga aganak abalasang di anak mo. No kasapulan na kasta. Apay kit din asaan? Saan ka makikasar iti dayjay a Dexter? Apay kumaasaan nanang, kat iso ti ama ti anak ko. Padakalan tayo ti anak mo nga uray awan amana. Jak kayat nanang, no saan nyo akayat nga agkasar kami kan ni Dexter? Inak nga rudan agnaad ija balayda. Anya? Ah, day tati saan mo aramidan? Apay kit din asaan. Nasingpat mat kanyak ni Nana Sonia. Patyak akayat na nga agnaadak ija balayda. Apay anak ka umay ka, Eloisa. Anya ti masapul mo. Kaya't ko kumaakasaot ni anak ko, Sonia. Ay bayamon di anak mo. Tadito yun ti kayat na pagyanan. San abali? Ta saan mi mo't abay-bayan? Wa, Sonia. Kaya't kunti makiinayos ka ka. Para kadagiti anak na. Agpaiso ka di dayta nga ibagbaga. Uwan. Iso apagkasaran ta ko man dagiti anak ta. Nasayaat man, ta nakapagpanunot kan, Eloisa. Mabalin tamat kat, ti agbalin nga aggayam. Saan kat nga agkalaban, nang runa, kat agabalayan tanton. Uwan. Napanunot ko matdaytan, abalayan. Iso nga rod nga addaak ita dito. Ita, nasayaatan ti linnangan mi iti abalayan ko, Mr. Lonely. Mayat gayam ti awan kaguranan. Naragsak ti agbyag nga awan pakasaksaktan tinakam. To'y pagayam mo, Eloisa. Agyaman pagayam Eloisa iti daytoy apakasaritaam ket ti mapunak, awan nasayat nga itten ti panaggiginura. Nang runa ket kaaruban pay ti gurguraan. Gapo tati kaaruba, isu ti umuna a makatulong ken ka no agkasapulan ka iti tulong. Ket nasayat met ta nakaamiris kan, Eloisa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan na Eloisa, manipud probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonal Ributaso. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC,
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Gino adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet apay drama ti pakasarita ken ayat. Ket sapay la kumata makaipaay iti liwliwa ken adal kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gino dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Leonor, saan ka kumapalubusan nga agabrod? Ngamjak mat kaya ti agbalin a selfish. Amo ka kayat mula unay ti agabrod. Agyaman nak tamaawatan na. Sika at talaga ti the best boyfriend. Ngamin, suportado nak iti amin na kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka. Ipaay ko amin na pagragsakan. Basta tong palam titulagan ta ay. Promise. Ano malpas ti dua atawan na kontratan. Agawid ka, tagkalaysatan. Uwan, di ka madanagan. Agtungpalak iti tulagan ta. Itulod ka nga rawatan. Rabiin. Ang mga nuberbero kanda ka ni balayo. Sige, mapantanga rodan. Uray siga. At dapay trabahong inton bigan. Kaano ti flight ni Leonor? Intun Sabado pare. Itulod mo ka de. Natural. Amon pare, no siyak ti sika. Saan ko palubusan? At dapat nagtalag ko iti kaayan ayat ko pare. Saan mo maibaga ti gasat pare? Kasano, numasulisog ijay. Sana kas na iti kaayan ayat ko. Uray kita. Kalpasan ti dua atawan. Agawid day jay. Kat agkalaysa kaminton. Okay, makamo ka nga road pare. Itan sa di panangitulod mo kanilyo na sana ay anak kaw. Wan tatang. Kas makita yung mat. Agrupo buhat akon. Ay, may mayat ko man o nagkasar kayo nga umuna. Sakbay nga agabrod nilyo na Kurang ti ornong mi tatang. Iso a pinalubusak nga agabrod ni Leonor. Tapno manayunak pa iti ornong ko. Ken tumulong mat kano para iti magastos into nagkasar kami. Oray simple laeng ti kasar. Sana kayat ni Leonor ti simple, tatang. Maminsan kano laang mata mapasamak iti biyag na ti agkasar. Bala Isaw, no isaw ti kaya na. Alang araw din, tatang. Patuloy akon. Ang mga numaladawak pa'y. Mala, agat andad kayaw, iti panagbiyahe yaw, Kasano agpakada ako nun? Anat ka kumakanayon, ha? Kailiw kan tulakit, di. Uray si kamat. Agan-anad ka akanayon. Kailiw kan tungat. Alam da ito, Rosary. Dahito iti salaknib mo, iti ipapan mo iti adayo. Kaya ti karkararag ko, asapay la ko ma, tamaya dayo ka iti paggan. Agyaman na. O sige, patuluyot nga rodan. Ang mga numakasangit takpay, kat agbabawi ako nga ag-abroad. Mabalin ka dimat nga agbabawi ka. Ano? Mapan ka nga roden. Hi, good morning. Good morning, Matt. Damag ko nag-abroad ni Leonor. Wen, intulod ko iti Sabado. No kasta, nawayakan. Anya ti kayat mo asawan. Mabalin mo ti sumurot kada kami no at the bar happenings. Kwa? Sanak lata makasurot. Kasapulan ngamin nga agurnungan. KJ ka talaga. San, Matt? Ngam awan lati hili ko iti kakasta. Agawid akla niya. Lagi nanak. Padasam tumot ti sumurot kada kami. Uray maminsan laan. Kumusta kan, mahal? Mailiw akon kan ka. Okay, aklaan mahal. Mayat magtitrabaho titoy.
Nasayat nga rin no kasta. Saan ka unay ngagbambanog dita Kasi kaswam ti bagim. Narigat tiyak sakit. Nang runa kat agmay-may saka dita. Hindi nakpakadanagan. Laglagi pang ma-ospital ti pagtrap-trabahuan. Tamok day ta. Ngamrumbang lang nga palagipan ka. Uray man sika Ang nadagdi sa lunat mo. Saan ka nga agin inom itinasangan, ha? Amumot akagulat no aginom ka. When nurse, sa anak nga ginom iti arak. Imbag man, tada ka na nakaw. Sa anak-anak kalutaw. Tada, nangayab kanya ka nag-birthday. Isa, pasensya kan tadyak naglutaw. Apay manan naginom kayo, tatang. Makapadakas iti salon at yu ti arak. Wala tay, suday tati, bagbagakan ka ti, kayan ayat mo. Musahan na maday, no, sagpaminsan. Maday, no, balay lang tanti ayan mo. No, di ka rumwar nga happy-happy. Maburyong ka. Saan lang mat nga arak ti mabalin amang paragsak kada kayo, tatang. Anya pa nga. Ipagamban. Apay, sika, di ka masikuran. Balay trabaho lang tantihan ba? Di ka pa galiwaksay. Maday, no, kasta baro. Tatang. No, sakti sika. Happy-happy ka ba? Ulay, sagpaminsan lang. Pare, agaw-awis ni Eloisa. Birthday na inton umay alawas. Hintay wag happy-happy. Pare, among matasana ka mapapaniti kakasta. Uray italaeng, pare. Pagbigyam ni Eloisa, ta birthday na. Pasensya ka talaga. Sana ka makaumay. Ay, talaga apaayam ni Eloisa? Kasaritak tulangan inton madamdaman. Talaga anaruam ka na kanayon amang paay kanya-kanya, Gino. Kasla saan tayo magkakadwa? Among matasana ka mapapaniti naman, Eloisa. Sapay lang ko matamawatan na. Okay, saan abar ti papanan tayo? Ijay balay ti papanan tayo. Ijay ko nga i-celebrate ti birthday. Siguro, saan nakmat na napaayan. Sige man lang yan. Tap na awan na ibagbagam. Gino, agreeing ka. Nagawid amin na nabisitak. Kabaalam ka di pa, ha? Saan ko nakabalan? Tegawid. Ha? Nagrig-rigos ti pa nakita kay Loisa. Sige, asibayan ka. Tama panta, iti kwarto. Ito ka na maturog. Talaga, saan ko nakabalan ti agawid? Pasensya ka na. Sana kami na naruam nga uminom iti arak. Okay lang. Tumakder ka to muna ta iti kwarto. Aday tanti ka, mak. Agindakan. Pasensya ka talaga na. Okay lang. Kunakwet. Among ka di, Gino. Napayagan nga agayatakan ka. Apay namin asanak. Apanpansinan. Amumat nga dan kaya nayat ko, Eloisa. Saan kayo pa'y mata nagkasal? Isuwag dapay namnamak. Siyak laangan ti ayatem, Gino. Ay ayatem ka unay. Anya ti kayat asawan da ito'y Eloisa? Mama, apoy asimrod kayo saan kayo nagtuktok? Sino da ita lalaki? Apay nga adda dito'y kwarto? Mabalin ka di, Mama. Rumor kayo pa'y laang. Ala, agbado kayo. Katurayan kayo ijay salas. Eloisa, kasano da ito yan? Anya langan ti ibaga ni mamam kadata. Saan ka nagbutan? Awan mo takas na. Baro ka.
Kan balasang akmat. Ngem addan kaayan ayat ko. Amumat dayta. Kasano nga ron tinapasama ka data? Alangan mo't adi naktakdiran. Niya. Kaya't ko ang makasao dagiti dadakkel mo, sika lalaki. Masapol at akdram ti anak ko. Ngem, ma'am. Pinilit na klang ti anak yun. Addan kaayan ayat ko. Anya? Ita tanalpas mo ti kayat mo iti anak ko, kas takit din ti ibagam. Nagawan ka ta babain mo? Dito'y pa'y mismo a pagtaangak. Pasensya kayon, ma'am. Ngam damagan niyo kumapay nga umuna iti anak yun. No anya tipod no napasamak. Gino, adda napasama ka data. Naalam mo ti dayaw ko. Iso apang maasim ta ikasarnak. Kaya't ko akasao dagiti dadakkel mo, lalaki. Ikasar mo ti anak ko, tanlusaan, dakas ti mapasamak! Dakalan ti tiyan ko, Gino. Dandanin ti panaganak ko. Ngamaging ka kadita. Sanak pa'y anasurusuro nga ayatan. Di nak mapabasol, Eloisa. Ar-aramidak mo ti amin, Gino. Tapno maayat na klaan. Ngamnam na maag ano maipas ngay kun ti anak ta. Maayat nak tumat siguro. Asawa kan. Katawanan ti maramidak. No di sursuruan ka nga ayatan. Ngam ikan nak kumamat iti umno apanawan. Urayak day ka, Gino. Kat saan to apulos nga agbaliw ti panagayat ko kan ka. Nay, nakapasyar ka man anak ko. Kahit ko lang ti agdamag kada kayo tatang. Duan atawan ni Leonor iji abroad. Rumbang ko managawidan. Bay-bay amon ni Leonor, tanda na sawam. Kaya't ko lang nga maamuan nung nagawidan tatang. Sigun iti damag ko. Nasakit tinakip na. Gapoy tinadamag na apan nakikalaysam. Kasta ka di tatang. Kapay di mo pa ila nalipatan. Kinapod mo na. Nasursurok matan nga ayatan ti asawak. Gaputan nagsingpat kanyak. Masyanak pa yakin kuhanan no daduma. Bugbog kawak. Nga mas asikasuan naklanta. Saan nga reklamo? Sana nasaya dayta anak ko. Makapadakas iti masip ko. Tiyag saksakit tinakam na. Di kay madanagan tatang. Manipod ita. Bumawi ak iti asawak. Isumat tan ti asikasok ita. Uray para man lang iti anak mi. Una, taputot mo ngarot ti sikog na. Pasensya kan, Gino. Saan ka nakariing anasapa? Apay asikat yung lutluto. Rining nakkumaa, ta siya kung timang ituloy iti lutlutuam. Agtugaw kalat na titahan. Manipod ita. Kaya't kamata na pagserbihan. Tadakailan ta tiyan mo. Agpaiso ka diti bagbagam? Apay, di mo kayat? Kayat ko Kayat ko launay, Gino. Pasensya ka kuman ka nagiti nararamit ko iti kalabas. Kaya't ko na ipamay sa ti imatang ko kan ka. Agyaman akan ka, Gino. Katagkidawak mo't iti pamakawan iti naaramid ko kan ka. Naaramid ko ti kasjay. Gapo iti nalaos sa panagayat ko kan ka. Saan ta na lang ipan tinapalabas? Tinapatag kita, kat timasakbayan. Gino, agriing ka. Nagsakitan ti tiyan ko. Aganakakon. Anya, mabit lang nga rod. Isaganak tilugan. Kan riingat ni mama. Nagsakit una yan ti tiyan ko. Kasladyak kabalan nga ibturan ti sakit na. Mabit lang. Anay ko, mama. Yakon kabalan nga ibturan ti sakit na. Ay, lumaban ka, iha. Gino, pardasan nagpataray. Napardasan ti pa nagpataray ko, mama. Amahan na madisgrasya tayo. Diyos ko, tulungan niyo kumati anak ko. Mama,
Nagkararag tayo. Uwan. Ay, Diyos ko! Nawananan iti po ti asawam, Gino! Ay, sana mabalin nga dadakas ang mapasamak iti aginak, mama. Ay, Gino! Tanangam ti agmaniho! Naskan ang malisamput ko iday di ospital, mama. Mama, madanaganak. Sapay ko mata makalasat dagiti aginak. Agkararagta, Gino. Patyo ka sana baybay anti Diyos ti anak ko. Basta napas naglakit iti pa nagkararagta. Sige nga rod, mama. Mapanak iti chapel daytoy nga ospital. Agbati kayo pa'y ditoy. Tamangan no adda ka sa pulan dagiti doktor. Sumublat kayon to kanyak. Inton malpasak nga agkararag. Diyos ko, pangaasiw ko ma. Tasan nyo abaybay anti asawa kanti anak ko. Aklunak akagurak ti inaramid na kanya kiti kalabas. Ngam nasursuro ko nga ayatan ti asawak. Ita ka di pa'y ti pan nakapukaw ko. Ta nasursuro ko nga ayatan. Agbakbakasyak, Diyos ko. Tulungan nyo ti asawak. Kaya't ko asubadan dagiti kinasayat na kanyak. Isu apang nga asiyo ko ma. Tasan nyo ko mga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kadakwada. Agyamanak, Eloisa, tanakapuot kan. Kadagyamanak, tawan ti dakas ang napasamak kada kayo kay ni baby. Gino, nagrigat kayam ti aganak. Kunaklakit din umataya ko na. Kunak numadusa ako na. Gapoy tinaramid ko iti kalabas. Pakawanan na kumaiti nagbasulak kan ka, Gino. Lipate mo tinapasamak iti kalabas, Eloisa. Sika itan tibiyag ko. Kat jaklakit di kabaalan na mapukaw ka. Agyaman ak, Gino. Awan umasping iti kinaragsak amarikrik na kita. Agyaman ak. Tanasursuro nakmatlaangan nga ayatan. Pagyamanak unay iti Dios, tanakalasat dagiti aginak, Mr. Lonely. Masursuro gayam ti agayat, nang runa no nasingpet ti maysa a tao. Tuy pagayam mo, Gino. Agyamanak pagayam Gino iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, sapay lakuma, tagtultulo iti panagayat mo iti asawam. Isu ti babae nga indatag mo iti altar. Isu arumbang laeng nga ayatem. Akas iti panagayat na ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged iti tinaga na Gino, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Vilma. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak amalasak itinagan ni Ayat. Agingga nga dadimteng amakunak anagbalin a swertek itibiyag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vilma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay nabartag ka manen amasangpet na. Ikan man kiti iti kwarta. Awan lang nga rodon maitultulong mo kanya. Siyak pa iti pagdawatam iti kwarta. Ikan na kwano saan? Nakapsot ti birok ijay parlor ko ita. Imbes ko maanagluto ka, saan mo taday ta nagbartag tinaramid mo? Nagadu kita sa umon.
Ikan nakiti kwartawan no saan? Awan kwartak ko naklangarudan. Umadani manen ti panagbabayad iti abang. Ngem awan pay na urnong ko apagbayad ko iti abang. Talaga ga mapagpungpungtutan na ka. Ditakan! Kastalatan na kanayon ti aramidon ken kaniron. Ngam saan mo mat mapanawan? Dumtang to ti panawan apumanawa. Ket panawakon. Kaanon to? Inton inay ayo nakakayat munto manan. Ay basta. An-anusak kumaagayam. Ngam awan mat sabali apagkamangak no kasta nga agapak kami. Amo ka din ni nanang mo, tikas to'y mapaspasamak kan ka. Saan ko nga ibagbaga? Sigurado apagawidan na kaigay probinsya mi. No ibagak ti mapaspasamak kanya. Sorry lad, nabarta sa langit di kalman. Amumatan ti ugalik no mabarta ka. Kanayon latta na kasta. Isungarod nga kid-kid daw ako ni ti sorry. Tamo ka basol ko. Kaano nga min nga isardeng mo ti panaginom mo? Jak narod maliklikan lap. Iso saan ka kumagumurgura kanya ka? Sige, pakawanan ka. Nga maudi da ito yun No ulitan pa'y ti aginom, agsinatan. Pumanaw kan dito'y. Total, siyak mat ti agbaybayad iti abang. Mayat manan ti isam mo asimbar dito pwestom abil ma. Siguro, ayos kayo manan kaniron. Nagkariasanan nga ulitan ti aginom. Barang no saan nga agpayson. Namin ano ka di dayta na panagkarina? Jakon malagip no namin anon. Saan nga aginom iti sumagmamanula ang aldaw? Yam iton madamdama, nabartek manan. Ay, kastoy siguro latan ti biyag ko, Bella. Gapo ta ipalpalubos mo nga aramiden kan kaniron ti kasta. Imbag man, tasaan ka manan anabartek anasang petak. Manon nga aldaw asaan ka anaginama. Baka mo't gaya man. Agida sara ko niti makan. Nakaluto ka gaya man? Well, tapnawan mo't makungkunam. Madamdamakan to ng agidasar. Aginanaak pa'y biit. Alangarod, agina na ka pa'y. Aywan gayam. At daman kaya't ko adamagan kan ka, Vilma. Anya day ka? Apay nga tama no atawon tang nagdandan na. Ngam di ka mata nagsikog. Ay, jak nga rod ang mo. 30 titawan ko. Ngam jak matla agsikokan. Kaya't ko amadaan ta kumamat ni ti anak. Anya ngay nga rod ti maaramida. No sa anak mat nga agsikog. Kumusta kayon kaniron? Manumat nga aldawan asaan anaginom. Nang problema ti saan ko apa nagsikog. Agdamdamag no apay asaanak ka no nga agsiksikog. Apay nga tangagpay suasan ka masikugan. Jakmat nga rod ang may kadwan ni ron alalaki iti biyag ko. Ngampulos ajak nagsikog. Padasam nga tatag pa-check up. Iso pa'y paggastusan, ana. Nagadula nga roda na paggastusan. Numaadda anak, dinasayaan. Ngam no awan, hindi saan. Adakan ka nga rod agayam. Apay na nabartek ka manan. Saan ka di nagkarika saan kan nga aginom? Naginumak, tada problema. Anya ko mati problema. Ada nasikugan. Ano? Iswa makamo ka ni tibig mo Total, saan ka madalanya nagsikog? Panawan naklatan? Kasta ka di? Naskin nga itakder ko, tinasikugan. Sige. Noday tati kayat mo. Awanan maaramida. Noday tati desisyon mo. Nasaya at mata isun amis mo tinakisinakan ka. Total, saan mo matlang ang masinaan? Panagrik na katawan serserbik a babae. Gaya. Taapay man? Ngamin, sa anak mat ngagsikog.
Kunak no okay lang kan ka nga uraysan ka nga aganak. Kastamat ti panag ko na. Ngam idi pinanawan nak ni Ron. Tapno takdaran na tinasikugan na. Nasakitanak iti husto. Impaay ko amin kan kwa na. Ngam naaramid nak apanawan. Tapno takdaran na tinasikugan na. Amangan mat no kayat na matantimadaan iti anak. Uwan, dayta tinaibaga na kanyak iti naminsan. Hello, Nanang. Kumusta kayo matandita? Si kakit di ati kumusta anak ka? Apay adi ka maagaw-awi dahil dito'y probinsya tayaw. Busy ak ngamin, Nanang. Diyak mapanawan ti pwesto. Ay na, pumasyar ka magsang paminsan anak ka. Sige, Nanang. Bayan nyo taagawi dakto. Kaanon to nga Basta, Nanang. Surprise ko no kaano. Saan ka di pa masikap? Saan pa'y nga rod, Nanang? Kaano nga maikanak iti apokok? Ti apokok laangan kan ka ti urayag anak ka. Ay, da kayo ang talaga, Nanang. Saan kayo ang madanagan? Addan tulat ta. Manong titawin mo. Basta, Nanang. Urayin nyo laang. Saan kayo nga agganat? Ano lang ti customer nga imo nagkita nga aldaw. Nakapsot nga ro ti parlor mo. Anya ti aramiden ta. Tapno umado ti customer. Ay, kasla kayat kun nga i-give up. Ngam anya nga iti pagsapong lang. Ano sampay Anya ti amom, no umadon tumat lang ti customer mo. Anya pa nga no di kas na. Ay, malasak lang nga rudan iti love life. Malasak pa'y iti negosyo. Apay nga inayaban nak dito'y balayo. Anya ti kunam nga importante nga ibagang. Ay, ti may sa trabahador ko iti karinderya. Tsak mata mo masikugaya man nag-apply. Ilamlamang na ti sikug na. Kat, anya ko maita no masikog. Saan ka nung amo dagiti dadakkel na amasikog? Ken pinanawan ti nakasikog ken kwa na. Kat, anya ita. Agbirbirok ti mangampun iti anak na. Anya? Sikat ti napanunot ko gayam. Amangan no kayat mo ti agampon. Ha? Amangan no kayat mo atulungan. Ampunam ti anak na. Ket ibilang mo apudpud no nga anak mo. Total, awampay mo't anak mo. Agampunak nga ta, gayam. Ket panunot naman na imbag Ay, sige gayam. Ampunak ti ubing. Okay nga rod gayam. Apay ngimawag ka, gayam. Ada kami dito'y ospital gayam. Aganakan ni Divina. Umay ka kuma dito'y. Sige, umayak kitamad laang. Bye. Bella, si kapay laang ti makaamo dito'y parlor, Rumwarak, adda papanak. Anya ti planom, apaman amayawid mo ti ubeng. Umalisak iti pagyanan, Ana. Awan ti sabali apang ibaga, nga ampun ko ti ubing. Sika ken siya klaang ti makaamo. Uray ka ni nanang mo? Saan mo nga ibaga? Saan? Kayat ko nga ayatin dati ubing, akas pudpud no anak taod kanya. Sige gayam, sikat ti makaam mo. Kat sika, anya mo ti planom kan Divina. Ay katagyan pa'y laang ije karinderya Uray saan pa'y ngagtrabaho, agpapigsapay. Kat inton napigsan, adantukan ko na, no kayat na pa'y ti agtrabaho kanya kuno pumanawan. Saan nanto nga taabirukan ti anak na? Isumat lang tinagkuna saan na akabailan at tarak ng ti anak na. Isu tinang ibaga nga agbiro kak iti mangampon. Kat amok ka disidido mo. Apay amasansan mat kan asaan ka asumrak diti parlor. Busy aklaan. Isu asikapay laang ti makaamo no kasta sa anak ama ka umay, Amom ka di. Asipod saan ka asumsumra, kat medyo umad-adon ti customer diti parlor. Kasta ka di? Himbag ko nam kasaan da ngagsasabay. Isu akabailakpay.
Ngam kasanon no agigiddan da. Awagan na klaang no kasta saan mo akabailan. Sigurado ka akabailam ti agaywan iti ubing? Kabailak, ma'am. Talon ti anak ko nga inay aywana. Nasaya at mat nga rod no kasta. Nalawag mat nga tan ti tungtungan ka. Wen, ma'am. Awan parikot kanya. Alang nga rod, si kanti makaam mo ditoy. Pumanawak laang mat no ado ti tao ije parlor. Wen, ma'am. Alang nga rod, mapanakon ha? Umay ka dito yan, sir. Siya kung timang pukis kan. Kunaklakit din, no awanan ti umay akadwa ti babae nga adda ditoy. Umalis ako man. Pasensya kan, sir. Busy ak ngamin. Kan kanayon mo't ngamin nga awan customer mi. Itala ang medyo umadon ti customer. Sika ka diti akin ko pa iti dayto a parlor? Uwan, sir. Kanayon nga rodan ti iumay ko ditoy. Katikayat ko. Sika a kanayon ti mangpukis kanya. Anya? Agar-aram ka di kan ni Willie? Apay damdamagang. Katno ka na yun ti umay na. Nga oray saan mo't nagpapukis. Rason nan sa laang ti panagpadalos na iti kukuna. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Kanayon pa'y nga agpamerienda. Ipagpagatang mo ka di, dagitigat-gatangan na ang merienda. Ay saan? Mabainak mo't ang. Uy, amon, kursunada na ka ni Willie. Agyaman at, tayo manugot ka rumwarta. Anya nga minti ko ng mga ibagam. Kaano na ka di asumbatan? Saan nakpay unay nga ang Willie? Amok amadismaya ka na ang kanya. Nuad da maamwang may papan kanya. Anya day ta? Ibagam ko makanya. Sa anak ama ka anak. Saan kanto ama ipayan iti anak? Ah. Day ta kadila eh? Apay ngumisong ka. At damat ibagakan ka. Katsapay ko ma. Tasaan ka matamadis-dismaya. Anya day na. At damay sang anak ko. Adda kaninanang ko. Gapo tapi musa yung tinana. Anya? Ita. Kayat na kadi. Ure adan anak ko. Kwa. Ada pa'y may isang ibagakan ka. Anya man day ta. Ada ampun ko. Ngam imbilang kon kaspudpud no nga anak ko. Kat awan makaam mo nga ampun ko. Uray ni nanang ko. Ti amo na katpudpud no nga anak ko. No kasta, awan problema iti day ta. Mabalin tayo ti agbalin amay may sa pamilya. No lakit di, taklunan na. Itatanalpasan ti kasarta, kayat kung umay kayon iti anak mo balay ko. Alaak mutan kaninanang ti anak ko, tapno agdadan na tayo. Asino nga'y ti mga iwan kadakwada? Sikat ti mga iwan kadakwada. Saan ka madanagan, tasyak ti agtrabaho. Kati parlor mo, mabalin mo ti mga ala iti kadwa ni Bella. Sige nga rod, no iso ti ko nang. Kayat ko ang mabantayam anasayat dagiti anak ta. Agyamanak kan ka, Willie. Agyamanak ta na amamu ka. Oh, kumusta ti biyag ti dua ti anak na gayam? Ayos lang matgayam. Naragsak ngamin. Saan kumuta na problema ti magastos dito'y balay. Ni Willie amin ti makaam mo. Good provider nga rod, no kasta? Nako namon gayam. Kat, kumusta matan ti parlor mo? Ay na, isumot laang ti ad-adda mga asikaso. Saan nakapalubusan na rumwar. Dito yaklatan balay. Basta maited na amin nakasapulan yo. Awan problema. Uray dito'y kalatan balay yo. Wan ayun gayam. Kumusta mo ni Divina? Aywan, imbag ta dinamag mo.
agkasarmet tenday jay into umay abulan. Kasta ka di. Nasaya at matngarod ano kasta. Makuna anaswerte akin ni Willie no ikumpara kadagiti imuna nga inayat ko, Mr. Lonely. Uray sa anak a makaanak, napadasak tinagbalin nga ina, babaan iti ampon ko, ken iti anak ni Willie. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Vilma. Agyaman ak iti daytoy apakasarita ang pagayam Vilma, ket ti makunak, itultuloy mo lang ti agbalin ang nasayat nga ina ken asawa. Tauray saan pa nagtaod ken kadagitang ubing, nulakit di ta mapadakkel mo ida ang nasayaat, sigurado nga agbalindan tumet ang nasayaat ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Vilma, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.